Pozdrav vsem, še enkrat. Zelo smo veseli, da imamo tako publiko tukaj, mlado. Upam, da bomo dovolj zanimivi za vas. Torej, začenjamo s prvim panelom o mitih, politizaciji in manipulacijah zgodovino druge svetovne vojne. Druga svetovna vojna je povzročila geopolitične spremembe, na katerih svetovna ureditev vsaj formalno temelji še danes. Čeprav je svetovni red v kaosu, OZN in druge mednarodne organizacije pa nemočne. 80 let po koncu druge svetovne vojne se svet po eni strani še vedno sooča s posledicami tega uničujočega konflikta. Hkrati pa na tem svetu potekajo številni spopadi, vojne in genocidi, med katerimi nekaj takih, kjer gredo žrtve v 10 000, zlasti seveda civilnega prebivalstva. Tudi Evropa, ki naj bi bila kontinent miru, se znova sooča z vojno, že drugo po krvavih jugoslovanskih vojnah ob izteku 20. stoletja. Druga svetovna vojna je bila dolgo eden najbolj preučevanih dogodkov v zgodovini, danes pa je vse bolj tarča politizacij in manipulacij, ki služijo političnim, nacionalističnim ali ideološkim ciljem. Na socialnih omrežjih poteka ogorčen politični in medijski boj glede tem, kot so holokaust. Tudi v politiki se dogaja nekakšno rangiranje genocidov. Sledimo lahko heroizaciji in demonizaciji posameznih narodov in spomenikov in spomeniki se zamenjujejo z novimi, z drugačno politično konotacijo. Selektivno izbrani dogodki iz druge svetovne vojne se uporabljajo za upravičevanje sodobnih vojn. V tem panelu bomo torej govorili, nekako skušali priti do odgovora, kakšno vlogo ima zgodovinopisje, še posebej uporaba javne zgodovine v teh manipulacijah, mitiziranju in politizaciji druge svetovne vojne. Z mano so belgijska zgodovinarka Chantal Kestelot, tukaj, potem Mojca Širok, ki jo verjetno poznate, novinarka, publicistka in pisateljica, in dva zgodovinarja, poleg mene hrvaški zgodovinar Ivo Goldstein in srbski zgodovinar Petar Živković. Torej, panel bo potekal tako, da bo vsak od panelistov imel približno 15 minut za neko uvodno predstavitev svojih misli glede na vprašanje, ki mu ga bom zastavil. In začeli bomo seveda z damami in najprej bo na vrsti Chantal. Chantal, vi koordinirate zanimivo spletno stran v Belgiji med drugo svetovno vojno, ki je del Centre d'études guerre et société, v širši organizaciji pa sodi pod državni arhiv. To je pravzaprav posebnost, saj država le redko sistematično skrbijo za javno zgodovino. Na spletni strani imate veliko zanimivih razprav in komentarjev, ki odsevajo različne dogodke na dogajanje v Belgiji, poglede na dogajanje v Belgiji med drugo svetovno vojno. Objavljate pa tako portal, mislim, tako v flamščini kot francoščini, in tudi vi seveda govorite oba jezika. Kakšen je po vaši izkušnji odnos Belgijcev do druge svetovne vojne? In verjetno, če gledamo to z notranje belgijske strani, se pogledi Flamcev in Valoncev razlikujejo. Koliko imate danje dogajanje še vpliva na današnje družbene razmere v Belgiji? Se vam zdi, da je belgijski odnos do druge svetovne vojne in dogajanje po njej drugačen, kot je recimo tukaj pri nas na Balkanu, jugovzhodni Evropi ali pa v Franciji, na Nizozemskem in Nemčiji in tako naprej? Prosim, please, Chantal, the word is yours. Thank you very much. I first would like to thank the organizer and especially Bozo Repe for the invitation. This is my first time in Ljubljana and I'm very happy to be here. There are a lot of questions in what you said in your introduction, and I would like to start with a quote of colleague historian Martin Conway, British historian that has also worked about Belgium, but not only. And he wrote a few years ago, historians have always an ambiguous relation with the present. And indeed, we are studying
the past, we are always facing to the risk of anachronism, but nevertheless we live in the present, and the way we look at the past is influenced by this present-day condition. And so, of course, those present-day conditions, there are specific Belgian conditions. I will say a few words about it afterwards. But if I look at the general European context, and when I consider I'm in this field for a few years, the question is more and more, is there a European history? Is there a European memory? In Brussels we have that interesting place that's the House of European History, and it deals with complicated phenomenon. We don't only have East and Western memory, Nazism and communism, but we have also North and South memory, dictatorship, democracy, and very recently topics that were almost absent at the end of the 90s are more and more present, more and more obvious. Notions of reparation, victimization, the importance, it was already mentioned this morning, of social media. Also the importance of fiction, because I think this is really important, and as someone who deals constantly with public history, I know how this is important. But also in a certain way, and this is maybe different in the context of Eastern Europe, but in Western Europe, what's also very important is the growing importance of colonial past, colonization, decolonization, which is becoming one of the most important topics of public debate. And in a certain way, it goes with a kind of decline importance of World War II, but it's not the case everywhere. But this is the context that is changing. And before going more deeply regarding the Belgian context, let me say just a few words about the website I coordinate. It's called Belgian World War II. Unfortunately, it's only in French and in Dutch, and some contributions are also translated to German, which is the third national language. But the launch of the website has, in a certain way, a connection with misuse of past, misuse of Second World War, politicization and mythologization of the past. Let me go back with a kind of small anecdote. In October 1914, we had a new government, and among its members, we had members of Flemish Nationalist Party, the Nieuwe Vlaamse Alliantie. And among his members, two had a behavior a few days after the installation of the government. The first one is the Minister of Interior. He gave an interview, and he said in this interview, the collaborator has their reasons. So you can imagine someone who is a very important figure saying that in a daily newspaper, that it provokes a lot of commotion. A few days later, another member of its party, but also member of the government, there was a kind of scandal because it was known in the public that he assists to the 19th anniversary of a former Flemish collaborator. What's interesting to know is that that Flemish collaborator has also been member of the Belgian Senate during the 70s and during the 80s, and there was no real controversy about this one. Of course, the presence of those two men, the declaration, provoked a lot of scandal, and it led to a political attack from the French Socialist Party referring to the sounds of boots. The sounds of boots are echoing in your government, and it was a clearly direct reference to the Gestapo. So what is interesting in this anecdote is that they used the Second World War, and it also reveals a dominant divided memory, the Flemish memory of Second World War and the French-speaking memory of Second World War. So as institutions centered on war and contemporary society, we decided to create, not only because of this controversy, but because of the climate, we decided to create a national and bilingual website dedicated to Belgium during the Second World War. So the idea was, there is a lot of academic research that has been done regarding Second World War, but nevertheless, the dominant social representation, there was an important gap between that dominant social representation and what historical research
revealed. So there was a clear need to communicate the results of those academic research in another way. And at that time, the website looked to us as the most appropriated way. So the idea was there is today no real controversy among historians. But when we look to the society, when we look to the media, when we look to the politics, to fiction, to the novel, there are strong differences. So is it possible as historian to interact, to have some influence? And to do this, it was important for us because we are living in a country with two different public opinion. People don't read the language of the other. There are not many translations. So for us, it was very important that the website should be bilingual and that it should be written by the most academic historians that had a kind of authority. It was not the idea of writing a national history, but a history you can trust, and that it should be the same for the Flemish and for the French-speaking people. So why did I make this introduction? In fact, in Belgium, we could say today there is no official view regarding World War II. We lived in a country with a tradition of a weak national state, so there is no real common history, official history. But is this a problem? It's not necessarily a problem. At the end of the 60s, the institution where I lived was created, Center on War and Contemporary Society. It's also interesting to notice that even that creation is directly linked to a specific event. A few years before, the Belgian state tried to obtain the extradition of a former collaborator who fled after the Second World War in Austria. His name is Robert Verbelen. But the Belgian state, the file they used to have this extradition was not strong enough, and the Belgian state lost these trials. And so you can imagine we are 25 years after the end of the war. There was an enormous pressure. There is no research. The Belgian state is unable to provide a sufficient documented file to have the extradition. So this was the reason why they decided to create, very late compared to France or to the Netherlands, they decided to create a specific institution regarding World War II. Today, Belgium at that time, at the end of the 60s, was still a unitarian state. Today, Belgium is becoming a federal state, and education in a federal country is under the umbrella of the federal entities, French, Flemish, and German communities. What's interesting is when we are in a tradition of a weak national state regarding a kind of official history, the new entities, the new creation, used more than the national states has ever done before, used the past to legitimate their identity. So when does it start? It started in the 90s. And the 90s are, I think, a key period for the discussion we have today. In the 90s, there was a kind of international evolution. Let's see to France, let's see the declaration of President Jacques Chirac regarding apologize for the behavior against Jewish population. But the beginning of the 90s is also a kind of first revival of extreme right, not only in Belgium, but also in other countries. And I think from that period, there was a kind of use of moralization of the Second World War. It was Second World War considered as the society that gave birth to democracy, to human rights, and so there was a kind of opposition between evil of the Second World War and what came afterwards. So it was clearly a kind of moral use of the Second World War in the struggle against extreme right, and this was very clear in the Belgian context. We had what we call the Black Sunday in the 90s. It was the first time that extreme right was so present in the parliament. So what's interesting about those differences is that they are
deeply rooted in social representation, but what is interesting also, it's also to confront those social representation to what historical research has revealed. In the south of the country, in Wallonia, people consider themselves as being on the good side of history. They consider they have massively engaged into resistance, and their vision of resistance is one that is embedded in a struggle for democracy and human rights. And for a very long time, collaboration was a kind of taboo. You don't speak about it. In the Flemish part of the country, collaboration was in a certain way seen as something acceptable, if not legitimate. Why? Because of the attitude of the Belgian state toward Flemish citizens since the creation of the Belgian state. So in a certain way, Flemish people saw themselves as victims from the Belgian national state, and saw German occupation during First World War, during Second World War, as a kind of opportunity to recover rights they didn't have inside the Belgian state. After the war, of course, there was a repression against collaboration, and once again, for some Flemish people, this repression was considered as a weapon to dismantle the Flemish movement. For those who considered collaboration as something acceptable, resistance was only considered as a last moment attitude. We have a word in Belgium to say this September weerstanders. So September's resistant fighters from September, which is a reference to the liberation of the country. And even worse, some of the resistance were considered as criminal because they acted violence against former collaborators. Of course, none of those visions correspond to reality. Resistance was only a minority phenomenon all over the country. Let's say 5 to 10% of the population took part in a certain way at certain form of resistance. In that vision of resistance as a struggle for democracy and for human rights, there is a complete silence about patriotic engagement. Some of the resistance were extreme right, were not Democrat, but what's important for them is to fight against Germany and to fight in the name of a kind of national proud identity. Flemish collaboration was not only motivated by the issue as the Flemish people consider it as a second-hand minority, there was also fascist and extreme right dimension. The most important Flemish party of the collaboration was created in the 30s, and it was immediately a kind of fascist party. The repression policy that took place after the Second World War was in no way a weapon to dismantle the Flemish movement. A lot of research has been done about this. But why those visions are so important, so embedded, it's also related to the actor who speaks about the past. And when we look, of course, this is a very simplified version, but when we looked at different periods from 1945 until more or less the 70s, people that wrote about Second World War were witnesses, were people who has lived the period. And when we look to the publication, those who published in the Flemish part of the country were mostly former collaborators. Those who published in the south part of the country were mostly people from resistance. From the 70s and from the period that a specific institution was created, academic research really started, and we can consider the 70s, the 80s, and part of the 90s as the area of the historians. It's in that period that most of the important publication, the important revelation, the important lecture of the past emerge. From the mid of the 90s, the states, and I use the plural, the new states, Flemish, Walloon, Francophone, use the past in a kind of moral way for nation policy building. So we are in now, 2024. I don't know for how long Yeah, we have a few minutes. Okay.
Well, it's interesting regarding World War II is today, 2024, collaboration is no longer seen as a taboo in the south of the country. And I think this evolution is partly due, and this is why media are important. They can be the best thing, also the worst thing. There was a series called Children of Collaboration, so that means that children and grandchildren of former collaborators were interviewed, and they explained how they lived, how they experienced to be as a son or great son of a great daughter of a collaborator. So this was interesting, and it attracted a lot of audiences. What is also interesting in the very recent tendency is that while Flanders, most of the research dealt with collaboration, Flanders is now rediscovering or discovering resistance. Not only on academic level, there are new academic research that is done, there is a research network, but also among the civilian society, and there is sometimes a very commercial use of the past. It's the idea we need heroes, we don't need historians anymore. So it's interesting, there is a kind of rupture. Until now, we had the context of dominant bad memories. And it's interesting because those bad memories emerge in a context where Europe lived in peace, stability, prosperity. And now we are again threatened by war. The need for heroes is something that re-emerge more and more. And when we look, for example, at the commemoration of the 80th anniversary, they are still going on, we see it's really close to military dimension, parade, reenactment, and there is a growing disinvestment towards research, preserving academic and archival material. So does the Belgian attitude, I come back to your last question, is significantly different from other neighboring countries. Of course, I'm less familiar with context of the situation abroad. Nevertheless, of course, we can see there is a sharp contrast between what has appeared to be successful politics of memory engaged by states such as France, such as the Netherlands, Dutch nation of resistance, strong institutions that were already created immediately after the end of World War II, strong commemorative policy. But we can ask the question, and this is a question that is becoming important, how can we measure the impact of politics of memory? Does it really work? Does it really have an impact? In Belgium, we are confronted with a fragmented memory landscape that already go back before the First World War. But what's interesting to notice is that also in France, also in the Netherlands, I will not speak about Germany, we have the idea of silences, forgetting group. In fact, despite those politics of remembrance, France and the Netherlands are also confronted to crisis, to counter memories, to demands of groups that could not identify or recognize themselves in the national narrative. Categories of victims that were forgotten, victims of bombing by the Allies, for example, the civilians during the D-Day campaign, Jewish victims, but we have also demand emerging from new groups that were not present in the societies, but that were present in colonial context of those societies. So there are new questions, new mobilization, new actors. So in a certain way, we could wonder if the fragmented memories of Belgium are maybe not so exceptional. They are maybe earlier, maybe more explicit examples, but nevertheless today, when we look to the other countries, we also see, we are also confronted with a kind of fragmented memories. And regarding the context, this will be my very last point, I promise you. The context of the 80th anniversary, it's interesting also to realize the 75th anniversary could not take place because of COVID crisis. So this is the first commemoration regarding World War II after the great commemoration of the centenary of the First World War. There are
no more witnesses, or almost not. So we are landed in a period of what we call cultural memory. Is there still a real interest for history? In certain cases, well, for example, in France, there was a mission devoted to the 80th anniversary and that received more than 1,000 proposals that were introduced. But are we not going back to a period where myths, heroes, emotion, without any critical perspective, seems to be dominant? So this is why I put the question, is there still a place for historian, independent research? What's the agenda for the next few years? I was also struggled between the sharp contrast between the commemoration of the D-Day anniversary and the result of the European election a few days later. So we are really dealing with another way regarding World War II. And what's also important, maybe, as I said in introduction, less here, but it's that the importance of Second World War, especially in countries such as France, such as Belgium, such as the Netherlands, is now in a kind of competitive way towards colonial past, which is becoming one of the most important topics, the most research. And when you look to the research done by the young students, and I think this is always a good indicator of what lives in the society, you see more and more research regarding the colonial past and less research regarding the Second World War. Thank you. Thanks. Thank you, Chantal, for this profound insight in Belgian society. I especially like this, the history we can trust. You know, we are a little bit more suspicious here to official history because of historical reasons, but I believe we can discuss this later. So we are going on now. Mojca Širok. Mojca, vi ste od blizu spremljali tako dogajanje v Italiji kot v zadnjih letih v Bruslju. Pišete tudi literaturo, kriminalna trilogija Rim, Ljubljana, Bruselj se lahko po svoje bere kot vojni roman v novodobnih razmerah. Vprašanje pa bom razdelil na dva dela. Italija je za slovenske standarde močna in vplivna sosednja država, ki je po prvi svetovni vojni dobila tretjino ozemlja poseljenega Slovenci in četrtino vsega tedanjega prebivalstva. Med drugo svetovno vojno je okupirala osrednji del Slovenije, ne, kot vidite lahko tudi tamle deloma na razstavi. Če se del italijanskega in slovenskega zgodovinopisja recimo še nekako strinjata pri vzročno-posledični interpretaciji, tu mislim predvsem na tisto skupno poročilo, ne, čeprav sta politiki tukaj različni, ne. Če se torej tukaj še lahko za silo ujameta, pa sta si italijanski in slovenski, pa tudi italijanski in hrvaški pogled na zgodovino druge svetovne vojne popolnoma nasprotna. To seveda še najbolj velja za sosednji Trst in okolico iz nekih razlogov. Italija s fašizmom zaradi politike zahodnih zaveznikov ob kapitulaciji septembra 1943 in dogajanje potem ni nikoli razčistila. Danes pa so na oblasti politiki, ki odkrito simpatizirajo s fašizmom. Kako danes gledajo Italijani na drugo svetovno vojno? Kakšen vpliv ima na to na današnjo politiko? Vemo, da je, kot so označili nekateri v Italiji, prišlo do nekakšne sprave med fašisti in komunisti, ampak predvsem na račun Slovanov, torej Slovencev in Hrvatov. Vi ste to dolgo spremljali, spet se vračate v Italijo, ne, tako da imate nek, bom rekel, zunanji pogled in tudi notranji na to. Drugo vprašanje pa, računam, da bo še čas, se nanaša na Bruselj in Evropsko unijo, ne, ker ste tudi to situacijo zdaj tam podrobno spremljali. Kako pravzaprav druga svetovna vojna izgleda danes skozi prizmo bruseljske politike? Ja, najprej hvala za vabilo, imam odpožgan, ja, pa hvala za ta dolg uvod, ker v bistvu bom najprej na kratko odgovorila na prvi del, potem na kratko na drugo vprašanje in potem malo daljše na drugi del. Namreč ta vlak je že odpeljal.
kratek odgovor na prvo vprašanje. Vlak, da bi se slovenska, hrvaška in italijanska zgodovina poenotile glede dogajanja, tragičnega dogajanja pred, med in drugo svetovno vojno, je že davno odpeljal. Zakaj tako govorim? Govorim stališča javne zgodovine, se pravi tiste zgodovine, ki živi med ljudmi, ki jo vidite po televiziji, na TikToku, v učbenikih, v pogovorih med vami. Ker vidim tukaj zelo veliko mladih ljudi, bi vam rada po mojem mnenju najbolj plastično prikazala, kako to zgleda v resnici v Italiji. In zakaj zdaj tle tako vehementno in suvereno trdim, da je prepozno, da bi se te stvari lahko kdajkoli ujele. Učbeniki, osnovnošolski in srednješolski učbeniki, ki v Italiji pokrivajo obdobje pred, med, še posebej pa po drugi svetovni vojni. In tu gre seveda za vprašanje vloge nekdanje Jugoslavije, levičarskih komunističnih strank v Italiji in obračunavanja s sodelavci fašizma in nacizma v Italiji. Tukaj je v učbenikih, pa tudi v javnem diskurzu med ljudmi prevladalo mnenje, da je bilo na tisoče Italijanov po koncu druge svetovne vojne pobitih samo zato, ker so bili Italijani. Prišli so tudi do svojega uradnega praznika, o tem bom malce kasneje povedala, in ne glede na vse skupne politično-zgodovinske napore obeh držav, da bi poskusili nekako izravnati to stališče, mu dati neko predzgodbo, se pravi obnašanje, ravnanje, dejanja fašistične Italije pred začetkom druge svetovne vojne in med drugo svetovno vojno, so bili zaman. To, kar je danes v italijanskem javnem življenju resnica o teh dogajanjih, je nekaj, kar bo ostalo zavedno. Ljudje, po mojem, vaše generacije, to, kar bom potem povedala, po mojem pojma nimajo, da obstaja še kakšna druga verzija, recimo slovenska oziroma hrvaška. Ampak da se zdaj na kratko na drugo vprašanje, tudi zato, ker vidim tukaj zelo veliko mladih ljudi, jaz sem zadnjih 5 let živela v Belgiji kot dopisnica RTV Slovenija iz Bruslja, torej iz Evropske unije. In velikokrat sem tako pohajkovala s prijatelji po belgijskih gozdovih. In to gledam jaz ta drevesa, te gozdove in se vprašam, kaj so ti Belgijci sadili drevesa v ravni vrsti? To je vse tako z ravnilom in šestilom. Orjaška drevesa, visoka. In mi pravi prijateljica, morali so jih na nek način, to ni naraven gost, to so pogozdili po koncu prve in po koncu druge svetovne vojne, ker tam ni bilo nič. Vse požgano, uničeno. In takrat se mi je zdelo, ko sem gledala ta visoka ravna drevesa v ravni vrsti 180 let po koncu teh tragičnih dogodkov, kaj lahko v bistvu zrase iz nečesa in si nisem mogla predstavljati, da ta nek orjaški urejen gost stoji na mestu popolne devastacije, popolnega uničenja. Zakaj vam to pravim? Če greste vi danes iz Ljubljane v Bruselj, pustimo zdaj to nesrečno obdobje zamrznitve Schengena, ko boste videli na mejah nekatere policiste, ampak še pred 5-10 leti ste vi šli direktnega, ni bilo nobene meje. Za WC, ki ste želeli uporabiti v Nemčiji ali pa v Avstriji ali kjerkoli, ste uporabili evre ali pa kartico. To je posledica povojnega povezovanja v Evropski uniji. Skratka, 40 let nazaj, še v 80-ih, če si šel iz Ljubljane v Bruselj, si šel čez 4-5 meja, 4-5 različnih jezikov si slišal, 4-5 valut si moral imeti za WC na avtocesti. Mislim, ne vem, če je komu jasno, kako je to takrat izgledalo. In tega ni več zaradi povezovanja držav članic v Evropski uniji. Zakaj to govorim? Ker zdaj nastajajo novi miti. Naslov tega panela je miti in mistifikacije, politizacije zgodovinskih dogodkov. Vi imate danes pred očmi na družbenih omrežjih, na TikToku, na Instagramu rojstvo mitov o Evropski uniji. Bruselj nam narekuje to, Bruselj nam ukazuje uno, nimamo več suverenih držav, jaz ne moram nič, da mi ne bi una tam gor v Bruslju tega podpisala. To so miti, ki se propagirajo in perpetuirajo skozi to, kar imamo danes kot medijsko-tehnološko povezanost, lahko za velik dar, lahko pa v takih primerih tudi za veliko tragedijo.
Zakaj miti? Zaradi tega, ker ob vsakem najmanjšem poznavanju delovanja Evropske unije bi odkrili, da je to v bistvu laž. Ampak ne bom šla zdaj v te podrobnosti, to je verjetno za kdaj drugič. Želela sem se pač posvetiti in sklepam, da sem tudi zato dobila povabilo, za ta mit oziroma za opis tega dogajanja, povojnega dogajanja torej na dve različni pojmovanji povojnega dogajanja na slovensko-italijanski meji, predvsem po koncu druge svetovne vojne. Italija je točno pred 20 leti, leta 2004, v parlamentu z zakonodajo, ki so jo sprejeli v parlamentu, najprej poslanska zbornica, nato senat, ustanovila dan spomina na žrtve fojb in izgon istrskih in dalmatinskih Italijanov po koncu druge svetovne vojne. Če so si zgodovinarji tega obdobja bolj ali manj edini o številkah izgnancev oziroma beguncev, se pravi Italijanov, ki so zapustili ozemlja nekdanje Jugoslavije in odšli v Italijo, približno 350 tisoč. Če so si glede te številke edini, so si zgodovinarji obeh držav, tudi treh, zelo različni v številkah tistih, ki so umrli v fojbah, ki naj bi jih torej jugoslovanske sile, vojaške, policijske, zakonite, nezakonite, umorile in vrgle v fojbe. Na dan tega spomina, torej na prvo praznovanje tega dneva spomina je bilo treba čakati 3 leta in takratni predsednik, torej najprej bi še to rekla, ta ustanovitev, že sama ustanovitev tega dneva spomina na žrtve fojb in izgon Italijanov iz Istre in Dalmacije je na Hrvaškem in v Sloveniji že takoj sprožil eno veliko nelagodje. Čeprav so mnogi menili, da je potrebno, da se oblikuje tudi takšen dan spomina, vendar se je treba spomniti vseh žrtev, tudi če je bila samo 1 ali pa 10. Je mnoge zgodovinarje, politike, pa tudi navadne ljudi z izkušnjo vojne motilo dejstvo, da pri ustanovitvi tega spomina italijanska politika, pa tudi del zgodovinopisja, ni upoštevala obdobja pred tem. Se pravi, obdobja med obema vojnama, ko je italijanska država, potem tudi fašistična država, okupirala velik del slovenskega ozemlja in seveda dogajanje med drugo svetovno vojno. Zdaj, tukaj je zanimivo, zakaj je do tega dne prišlo, povedati tudi to, da sta si bili za ustanovitev takega dneva spomina edini obe strani italijanskega političnega prizorišča. Se pravi, oba v mnogočem si popolnoma nasprotna politična pola, levi in desni. Ta dan so ustanovili z velikim soglasjem številnih italijanskih političnih strank. Zakaj? Ker si je italijanska levica, ki je izhajala iz italijanske komunistične partije, ta je bila v času blokovske razdelitve sveta najmočnejša v zahodni Evropi, na nek način čistili vest, purificirali v bistvu neko svojo držo v povojni Italiji. Ampak zdaj, to je spet predolgo, da bi hodila v te detajle. Rada bi vam samo pokazala, kako se je izkazal ta način praznovanja tega praznika, ker je to po mojem en tak zanimiv prikaz dejansko javne zgodovine. In mi mediji smo to spremljali in jaz kot novinarka tudi v prvi osebi. Skratka, praznovati leta 2004 so sprejeli ta zakon, to je 10. februar in prvo praznovanje so imeli leta 2007 in od takrat vsako leto na rimskem Quirinalu, kjer ima palačo predsednik države, imajo praznovanje. Udeležijo se ga številni povabljenici, vrh, politični državni vrh in predstavniki številnih organizacij družbenega političnega življenja. No in že prvo leto je italijanski predsednik, takratni italijanski predsednik Napolitano, dvignil veliko prahu z govorom, v katerem je dejal, da so bile fojbe etnično čiščenje. Skratka, da so italijanske žrtve v teh kraških jamah umorjene pristale samo zato, ker so bili to Italijani. Zdaj seveda ta njegova izjava je dvignila veliko prahu in sprožila je oster odziv takratnega hrvaškega predsednika Mesića, ne pa tudi takratnega slovenskega predsednika Janeza Drnovška in stvari so se, mislim, da 2-3 tedne zelo burno se odmevale po medijih in potem se je ta zadeva pozabila. Ker namreč
Del reakcije, takrat so nam novinarjem na slovenski politični strani pojasnili, del te zadržane reakcije slovenske strani je bil, nima smisla, da to zdaj pogrevamo, da burimo duhove. Zdaj bo 2004 bo Slovenija vstopila v Evropsko unijo, bomo vendar vsi bratje v Evropski uniji, mi in Italijani in meje ne bodo več pomembne. Ne se kregati več zaradi takih stvari, ki so del pozabe. 365 dni in novi 10. februar, leto pozneje 2008. Italijanski predsednik še poudari, da so ti nepremišljeni odzivi, quote and of quote, ki jih je njegova izjava doživela leto predtem, torej nepremišljeni odzivi v tujini, njegovo stališče samo še utrdili. Skratka, vztraja na najvišjem mestu italijanske države, najvišja funkcija v bistvu v državi pred auditorijem, ponovi, da so bile fojbe etnično očiščenje. To poudari tudi takratni podpredsednik italijanske vlade Rutelli. Recimo Napolitano še dodaja, priznanja za trpljenje so prišla prepozno. Italija ga je dolgo poskušala izbrisati, bil je posledica tragičnega zgodovinskega obdobja nasprotnih totalitarizmov. Rane so zdaj zaceljene v miroljubni Evropi. Dan spomina pa naj bo v opomin, da mora enotnost prevladati nad spori, dialog nad predsodki, sicer ne bo nič, kar je bilo doseženo, trajalo zavedno. Kaj je bilo doseženo? Se v Italiji niso spraševali. Oni so dosegli svoj dan spomina, ki so ga prilagodili svojemu spominu. Ko so sosednje države poskušale ta spomin nekoliko dopolniti, je bil tukaj dialog na nek način ustavljen. Ampak, gremo še 365 dni okoli, zdaj smo, da mislim, da 2010, stori korak nazaj, ker dejansko v tem času je tudi s pomočjo političnih prizadevanj in tako naprej prišlo do nekih omilitev in tudi zbliževanja stališč. In tokrat praktično skoraj da 7 let po ustanovitvi tega dneva, tudi Slovenci v Italiji, ki so bili velike žrtve fašističnega režima, dobijo neko zadoščenje, so omenjeni. Kaj pravi Napolitano? Dan spomina nikakor ni povezan z zgodovinskim revizionizmom, revanšizmom ali nacionalizmom. Gojimo namreč tudi spomin na trdo roko, izkušnjo fašizma, zgodovinsko odgovornost fašističnega režima in njegovih dejanj nasilja in vojn. In še dodaja, pozabili ali izbrisali nismo ničesar. Niti trpljenja, ki ga je v obdobju fašizma in vojne, ki je prizadelo slovensko manjšino. Toda zagotovo ne moramo pozabiti niti trpljenja in strašne smrti Italijanov, ki niso imeli nobene krivde. A bi kdo oporekal temu? To je popolna resnica. In leto, torej oboje drži verjetno, ne? In leto pozneje, in potem še leto pozneje, in še leto pozneje so se te strasti umirile. Te polemike danes ni več, nihče se več ne razburja, tudi italijanski predsedniki ne uporabljajo več takih tonov, ampak končni rezultat, in s tem sklenem, je tisto, kar sem vam povedala na začetku. Obveljala je resnica, ki je skoraj da v celoti in popolnoma zgolj italijanska. Morda ne v zgodovinskih knjigah, nedvomno pa v šolskih učbenikih, medijih in vsakdanjem življenju ljudi. Se pravi, to je posledica, verjetno rezultat neke oblike javne zgodovine. Ja, Mojca, hvala lepa, res je, ker ko vzpostaviš praznik, so vse inštitucije dolžne nekaj narediti, vsi mediji so dolžni nekaj narediti. Nastajali so, kot vemo, tudi filmi, vsaj 2 sta taka. Tako da je institucionalizacija te javne zgodovine je tukaj zelo pomembna. Gremo k Ivu Goldsteinu. Ivo, ti se vztrajno boriš proti izkrivljenim interpretacijam druge svetovne vojne na Hrvaškem, poveličevanju ustaštva. Si med drugim pisec tudi knjige o Jasenovcu in biografije Josipa Broza Tita. Z enim najmarkantnejših režiserjev nekdanjega jugoslovanskega in hrvaškega filma Lordanom Zafranovićem si sodeloval pri njegovi dokumentarni seriji o Titu. Mimogrede, Zafranović je bil lani na našem Retrofestu, letos bi moral predstavljati svoj film Otroci Kozare
pa mu ni uspelo zmontirati, ne, tako da računamo na drugo leto. Torej, če se vrnem Kijevu, ne, Hrvaška ima do zgodovine druge svetovne vojne nekakšen izrazito revizionističen odnos, ne, protisloven. Zaradi narodno-osvobodilnega gibanja je dobila Istro in Kvarner, otoke, pa Zadar v Dalmaciji in tako naprej, podobno kot Slovenija Primorsko. Na drugi strani pa imamo tukaj opravka z nekim permanentnim ustaštvom. Ne. Na Hrvaškem je bilo porušenih največ partizanskih spomenikov na območju nekdanje Jugoslavije, pravkar je, to sicer že dolgo vemo, ampak pravkar je šla tudi dokumentirana knjiga profesorja Anteja Lešaja, Zatirane povjesne memorije, ki govori o ne samo o spomenikih, ampak o kulturocidu, ker je ogromno knjig v cirilici ali srpskimi avtorji ali drugimi nezaželenimi avtorji je bilo uničeno in tako naprej. No, ti si se s tem podrobno ukvarjal, nedavno si izdal knjigo Povjesni revizionizam in neustaštvo Hrvatske 1989-2022, v kateri podrobno analiziraš torej ta fenomen, zakaj tak odnos do druge svetovne vojne in partizanskega gibanja, ki se seveda pogosto povezuje z zadnjo domovinsko vojno, obrambo Hrvaške in tako naprej ob razpadu Jugoslavije. Ne. Kako ta zgodovina druge svetovne vojne vpliva na aktualno hrvaško politiko? Dobro, hvala. Kad budem na 13 minuta, onda me signaliziraj. Zahvaljujem na pozivu, drago mi je da sam ovdje. Da skratim priču, zapravo šta je bit povijesnog revizionizma u Hrvatskoj? Pa zapravo odgovor na jedno vrlo jednostavno pitanje. A onda možemo se vratiti. Dakle, pitanje glasi, tko je u Drugom svjetskom ratu bio na pravoj, a tko na krivoj strani? Ja, naravno, kao, ajmo reći, liberal ili profesionalni historičar, moram razgovarati sa svim mogućim sudionicima u različitim raspravama i moram biti otvoren prema različitim pitanjima i vrlo različitim odgovorima. Međutim, postoji neka crvena linija ispod koje ili preko koje ne možete ići. A to je upravo odgovor na ovo pitanje. Dakle, ukoliko moj sugovornik ne kaže da su partizani bili jedini na pravoj strani, a svi ostali, ustaše, četnici, domobrani, hrvatski domobrani, slovenski domobrani i tako dalje, naravno Talijani, Njemci kao okupatori bili na krivoj strani, nego se pokušava taj odgovor relativizirati, pa se kaže pa da, dobro, ali oni su ipak, dakle, taj položaj krive strane se pokušava relativizirati, onda zapravo pravog razgovora, prave komunikacije nema i ne može biti. Dakle, postoje neke stvari ne samo u znanstvenoj historiografiji na području bivše Jugoslavije ili bi trebale biti, nego i u masovnoj kulturi koje se ne bi smjele prelaziti. A to je upravo to, da tko je bio na pravoj, tko na krivoj strani, pri čemu naravno ono što su partizani radili tokom rata ili na kraju rata ili poslije rata, dakle i što se neposredno Hrvatske tiče, što se događalo na Blajburgu, odnosno preko granice, što se događalo u Teznom kod Maribora, sve to ne želim opravdavati, ali to treba znati staviti u kontekst. Dakle, nema teksta bez konteksta, nema povijesnog događaja bez konteksta, objašnjenja konteksta u kojem se to dogodilo, vrijeme, odnosi i tako dalje i tako dalje. Dakle, vraćam se na povijesni revizionizam kao fenomen u Hrvatskoj. Dakle, zašto je tu? Pa, tokom 40
5 godina socijalističke Jugoslavije, kao i u drugim dijelovima Jugoslavije, u Hrvatskoj su postojala jedna glorifikacija, nekritička glorifikacija partizanske borbe, 7 ofenziva i tako dalje, Tito u središtu kao jedna mitološka, gotovo bih rekao, ličnost. S jedne strane, s druge strane, krive prosudbe, greške, pa onda i zločini partizanske strane su se minimizirali. Odnosno, ako ne minimizirali, onda su se čak i prešućivali. Dakle, to je bila jugoslavenska realnost. Kad je počeo jugoslavenski socijalizam propadati, potkraj 80-ih, počelo se otkrivati te tabu teme i umjesto da se tendira izbalansiranom narativu i da se ta kazaljka koja je otišla na krivu stranu pokuša smiriti negdje u sredini, ona je otišla u drugu krajnost. I počela su otkrivanja partizanskih, komunističkih zločina, to su postale medijske senzacije, to je postala zapravo jedan prostor za huškanje protiv svih koje su nazivali Jugoslavenima, komunistima, bez obzira jesu li bili ili nisu, Srbima. Dakle, i ubrzo su se ustaški zločini, otišli smo u posve drugu krajnost, počeli relativizirati, opravdavati, prešućivati. Motivi povijesnih revizionista, i tu se javlja povijesni revizionizam. Povijesni revizionisti zapravo nisu historičari ili ne bi smjeli biti historičari. Ne bismo ih smjeli tako nazivati, iako ih ima i među historičarima koji su klasično obrazovani, koji rade sada po institutima, po fakultetima u Hrvatskoj. Dakle, oni nemaju znanstvene motive. Ja barem tako kažem. Oni imaju političke ciljeve. Različiti su ti krugovi iz kojih ti povijesni revizionisti dolaze između prvih 10 godina do 2000-te. To su bili jednim dobrim dijelom emigranti, ljudi koji su došli koji su bili na onoj drugoj strani tokom Jugoslavije, pa su sad najedanput dobili prostor za drugačija objašnjenja. Dakle, nakon 2000. onda dolazi jedna nova generacija. Šta je u biti hrvatskog povijesnog revizionizma? Osim ovo prava i kriva strana što sam rekao. Na prostoru Hrvatske je 1941. i 4 godine je trajala nezavisna država Hrvatska. Ne govorim takozvana, zato što je ona bila, tako se zvala, pa onda i funkcionirala je, nažalost. Dakle, ta nezavisna država Hrvatska nije bila ni nezavisna, nije bila ni država, nije bila ni Hrvatska. Zašto to govorim i zašto je zapravo čitava ta priča revizionistička? Iz ovog tumačenja se vidi da je laž. I to je lažna laž. Dakle, nije bila nezavisna jer je bila njemačko-talijanski protektorat. Postojala je talijanska zona i postojala je njemačka okupaciona zona. Dobro, kad je kapitulirala Italija, onda su se stvari mijenjale. Ona je išla, praktički se nastavljala na onu podjelu u Sloveniji između talijanskog i njemačkog dijela, negdje u Beloj krajini, tamo kod Metlike i Črnomlja, je ulazila u Hrvatsku, išla je dolje do Čajnića i Foče, dolje južno od Foče u Bosni i Hercegovini i zazira je tamo prema Sandžaku. Dakle, nije bila nezavisna. Njemci i Italijani su radili što su htjeli u toj državi. Nije bila država, jer država pretpostavlja jedan uređeni odnos prema svojim građanima. U NDH nije bilo nikakvih građana, nego je bilo stanovništvo i bilo je izloženo apsolutnom teroru. Uključivo i one koji su trebali biti taj stožerni narod, a to su bili Hrvati. I katolici i muslimani. I nije bila Hrvatska. To nije bila Hrvatska. Kako je Hrvatska, dobro, sad ja vama govorim tu u Sloveniji, ali kako je Hrvatska, recimo, bez Baranje i Međimurja,
Ili kakva je, dobro, to su krajevi koji su otišli Mađarskoj bez ispaljenog metka, ali ključ priče je, osim što je naravno Rapalskim ugovorom Italija dobila to što je dobila, dakle Istru i Kvarner i Rijeku, odnosno dio Rijeke i Zadar, ali rimskim ugovorima iz maja 1941. godine Italija je od NDH, od Pavelićeve vlasti, dakle Ante Pavelić kao poglavnik, je dobila veliki dio Dalmacije. I pazite, i Primorja, hrvatskog Primorja i Dalmacije, i ono što je ostalo pod neposrednom vlašću NDH su najveći gradovi koji su ostali su bili Senj i Makarska. Od otoka su ostala samo 3 i Dubrovnik na jugu koji je bio potpuno prometno izoliran. Od otoka je ostao samo Pag, dobro, mogli biste ići na Žrče pa bi ostali u Hrvatskoj, ne? I Hvar i Brač. Svi ostali otoci su otišli na talijansku stranu. I sad govoriti o nekoj hrvatskoj državi, naravno da je potpuno besmisleno. A uostalom sve ključne poluge vlasti su držali Njemci, manje Talijani. Prema tome, međutim, šta je trebalo napraviti? Trebalo je ustaštvu priskrbiti legitimitet. Time što se kaže, ovo je ipak bila Hrvatska država. Jest, bilo je zločina, ali dogodili su se Kragu. Dakle, među tim revizionistima imate vrlo različitih ljudi i vrlo različitih objašnjenja. Neko kaže, nije se dogodilo nikakav zločin. U Jasenovac su otišli samo politički protivnici. Istovremeno ti ljudi govore o tome kako je Stepinac, nadbiskup Stepinac, kojeg je Sabrina spominjala, spašavao ljude. Čekajte malo, ako je otišao samo onaj koji je zaslužio, zašto je Stepinac uopće bilo koga trebao spašavati? Naravno, nadbiskup Stepinac je pokušavao, i on je dio revizionističke priče. Taj čovjek je bio suđen, nije ga trebalo suditi, ali da je imao, što bismo mi na hrvatskom rekli, imao putra na glavi i imao dakle, ako ništa drugo, moralnu odgovornost što nije pridonosio spašavanju određenih ljudi. On je neke ljude pokušao spasiti, neke ljude spasio, međutim ukupno je pomagao izravno i neizravno NDH-škoj politici. I to je jedan veliki kompleks revizionističkih priča o nadbiskupu Stepincu. Koliko još imam malo. Dobro. Dakle, pokušavam neke stvari, Božo je spomenuo da sam izdao knjigu, knjiga ima 600 stranica, pa pokušavam sažeti neka velika poglavlja. U svakom slučaju, jedna od temeljnih priča, imamo mi i fojbe, dakle i dio priče o fojbama, što je kolegica spominjala, je dio hrvatske povijesti. Priča o tome da su Talijani stradavali samo Talijani kao Talijani, zato što su bili Talijani, ne. Pa nije povijest počela kapitulacijom Italije u septembru 1943. Što se Hrvatske i Slovenije tiče, ona je počela već 1918. Dakle, ta tiranija talijanske vlasti, čak i prije nego što je uopće uspostavljen fašizam u Italiji 1922. godine, a onda se ta represija intenzivirala. A naravno da se još intenzivirala 1941. Ovi misle da je, dakle, ova ekipa u Italiji, u Rimu, misli da je povijest počela u septembru 1943. Osim toga nisu stradavali samo Talijani, stradavali su takozvani Talijančići. Ne znam da li u slovenskom postoji taj izraz, ali to su Hrvati i Slovenci koji su prišli talijanskoj vlasti iz bilo kojeg razloga. I onda imamo još dvije stvari ću vam spomenuti. Tu je Blajburg i Križni put. Vezano je za Sloveniju. I za zapravo zadnje dane rata i poslije završetka rasprata 8. i 9. maja 1945. sve do 15. maja, kad su se na području prema Dravogradu, dakle sjeverozapad Slovenije, vodile teške borbe i između
ustaških jedinica i jedinica Jugoslavenske armije. Ustaše su pokušavale pobjeći prema Austriji, jednim dijelom su uspjeli, jednim dijelom nisu i onda je to krenuo povratak. I onda se govori o Bleiburgu, dakle Pliberku na slovenskom, i o križnom putu tih ljudi koji su bili zarobljeni i koji su preko Maribora, gdje je bio jedan veliki logor, i nekih drugih mjesta u Sloveniji išle prema Hrvatskoj. Neki su došli ne do Vojvodine, nego čak do nekih logora u Makedoniji, a jedan dio je likvidiran na različitim mjestima u Sloveniji. Dobro, Slovenci su stradali u Kočevskom rogu, slovenski domobrani, ustaše i četnici su stradali na Teznom kod Maribora, i tako dalje, i tako dalje. Da sad o to ne pričam. Međutim, treba znati ko su ti ljudi bili. To nisu, opet nije rat počeo 45. u maju. Počeo je 41. sa Jasenovcem, sa masovnim zločinima. Neki od tih ljudi su uhvaćeni na licu mjesta i streljani, odnosno skraćeni za glavu. Neki od visokih dužnosnika su prevezeni u Zagreb i tamo su imali koliko toliko pravedno suđenje, koliko se moglo po onim standardima kako je tada bilo. Tada recimo ni ovi u Nürnbergu, ona prva ekipa u Nürnbergu 45. 6. nije imalo recimo pravo na žalbu. Oni su bili osuđeni na smrt, žalbe nije bilo i bili su streljani. Jedan dio njih. Prema tome, i ovo se a većina vojske, dakle, to su visoki dužnosnici, a većina vojske je krenula na ta putovanja prema logorima gdje su mnogi bili putem. Jedan dio je bio streljan, likvidiran, mnogi su došli do tih logora i tamo je bilo likvidacija. Uglavnom nije bilo lijepo, bilo je užasno. Međutim, revizionisti pokušavaju reći da je Bleiburg i Jasenovac da su isto. Nisu isto i ne mogu biti isto. To je taj revizionistički baza tog revizionističkog narativa. I sad ću vam za kraj, imam još koju minutu, dvije, ispričati dvije laži koje su ovako evidentne, pa da vidite da možemo ići od događaja do događaja i onda ga raskrinkati. Dakle, negdje 2005. 2006. To je Babja Gora, se zove, dakle, negdje 10 kilometara južno od Karlovca, na cesti prema Plitvicama, je podignut spomenik uz pomoć crkve. Crkva je uvijek tu ključan igrač. 300, kaže ovako, tu je likvidirano na kraju rata, u maju 45. 300 do 500 polaznika domobranske škole, dakle srednje škole. Dečki od 16 do 18 godina. Tu su streljani. I još puno građana Karlovca. I to se otvori, tu dođe svećenik i tako. Nakon mjesec dana se javi jedan, kojeg sam ja poznavao, i kaže, ja sam bio jedan od tih, ali nitko od nas nije bio streljan. Naime, kako je na kraju rata fronta, kako su partizani napredovali prema Zagrebu, Karlovac su ušli dan ranije i oslobodili ga, a ti dečki od 16 do 18 godina su 2 dana prije dolaska partizana povučeni vlakom iz Karlovca za Zagreb. U Zagrebu su smješteni u jedan tamo dom negdje na sjeveru grada. Kad je krenulo veliko povlačenje prema Bleiburgu, oni su jednostavno zaboravljeni. I niko od njih nije stradao. I kad su došli partizani, neke su odmah mobilizirali u partizanske jedinice, neke su nastavili na školovanje, a neke su pustili. Evo, to vam je recimo jedna priča. Druga priča je iz Međimurja. Kao što znate, Međimurje je podijelilo sudbinu Prekmurja, bilo je okupirano od strane Mađara, odnosno anektirano od strane Mađara. Inače je to 100% hrvatski kraj. Tamo nema, za razliku od Prekmurja gdje ima mađarska manjina, u Međimurju praktički nijednog Mađara koji se nacionalno tako deklarirao nije bilo. U Baranji je. Ali u Međimurju gotovo nitko. To je 100% hrvatski kraj.
I negdje isto 2005. 2006. veliki spomenik 10 Međimuraca koje su streljale komunističke vlasti i veliki hrvatski grb. Kao evo ga, to su hrvatski mučenici. A sad čekajte, sad moramo ustanoviti kontekst. I ko su ti ljudi? Prvo, ovi moji dečki koji to znaju su ustanovili da je jedno ime izmišljeno na tom spomeniku gdje ih je 10 i da taj čovjek nikad nije ni postojao, nigdje. Za jednog 9. su došli do zaključka da možda je, možda nije, ali nikakvih boljih, preciznijih podataka nisu mogli ustanoviti. Dakle, sveli smo priču na 8. Ali onda idete u bit te priče i onda shvatite što se događalo i zašto su ti ljudi stradali na kraju rata. Jesu, stradali su. Šta se događalo? Za vrijeme, mislim, Međimurje je, sad možda nije, ali tada je bio siromašan kraj. Došle su mađarske vlasti, rat je te ekonomsku situaciju još pogoršao, ljudi su bili na rubu gladi. I mnogi su, ili neki su, cinkali, kako bi se reklo, dakle, prijavljivali svoje susjede. Ako je netko otišao u partizane, odlazili su preko Drave, su odlazili na Kalnik gdje je bio jak partizanski pokret, ili bi netko otišao bi, dakle, prijavljivali su ako je netko otišao u partizane, onda bi došle mađarske vlasti i oca ili brata ili nekoga iz familije ili dio članova familije ili zatvorio, poslao u zatvor, poslao u logor ili na kopanje rovova, što je bilo onda jako puno ljudi je radilo. Što se dogodilo? Neki od tih ljudi 45. na kraju rata se nisu vratili kući. Onda je nastao problem. Naravno da su članovi obitelji prijavili one koji su, jer znate, u malim sredinama se uvijek zna ko te prijavio. To nema šansi da se ne zna. I onda je taj došao, zapravo, došlo je Bogu, kako bi se reklo kod nas, Bogu na račun, što će reći taj je čovjek likvidiran. Dakle, i kada vidite zapravo koja je to, kako bih rekao, taj povijesni revizijman, koji je to kuriozitet. Oni stave hrvatski grb, jel da, borio se za Hrvatsku, a zapravo se borio za Mađarsku. Taj čovjek se borio za Mađarsku, taj se borio protiv hrvatskih nacionalnih interesa, odnosno podupirao je mađarske okupacijske vlasti. Evo, to vam je hrvatski povijesni revizionizam. Kad bi to bila jedna intelektualna konstrukcija, ili kad bi to ostalo u znanstvenim krugovima, bilo bi dobro. Mislim, ne bi bio sretan, ali rekao bih bolje nego što je sada. Naime, šta se događa sada? I revizionizam nije samo, dakle, ovako povijesna konstrukcija, nego ima puno širi smisao. Ako vi umjesto socijalističkog narativa koji je govorio partizani su na dobroj strani, a ustaše i drugi četnici su na krivoj strani, što u principu nije bilo netočno, ali dobro, idealiziralo se partizane, nije se smjelo, moralo se sve reći istina i o ovoj drugoj strani, nije se reklo, dakle imali smo sa socijalističkim narativom problema, ali u bazi on je dobar. Ako vi krenete s pričom, a danas je to gotovo, praktički bih rekao, gotova stvar, da su ustaše bili rodoljubi, domoljubi, da su radili dobro, onda imate direktne reperkusije na današnju stvarnost. Jer šta to znači? Ljudi čuju o ustaškim zločinima, čuju o genocidu koji su se događali, genocidima. I onda misle, pa dobro, oni su, Bože moj, bili su malo dečki, onako malo žešći dečki, malo su se zaigrali, pa nije važno, pokrali su neke stanove, ušli su u neke stanove, opljačkali su neke tvornice, Bože moj. Dakle, može se sve relativizirati, to hoću reći. Dakle, ta relativizacija zločina iz Drugog svjetskog rata ima direktne reperkusije na današnju stvarnost. I ljudi to shvaćaju. Možda ne u prvom trenutku, ali u svakom slučaju to je tako. Ovaj moralni relativizam o kojem smo već govorili dok je Sabrina, odnosno profesorica Rame, govorila, je zapravo
jednim dijelom rezultat ove revizionističke ofenzive koja nije hrvatski ili samo, ne znam, talijanski ili ne znam čiji, nego sveeuropski fenomen. Eto, toliko, hvala. Lepa hvala. Še enega kolega imamo iz ene bivše države nekdanje, iz ene od držav naslednic nekdanje Jugoslavije, Peter. Tudi ta bo, mislim, da zanimiva, potem bomo pa videli, če lahko potegnemo kakšne skupne zaključke iz vseh teh različnih izkušenj. Peter, vi se med drugim ukvarjate s preučevanjem populizma v Srbiji v daljših časovnih obdobjih, ker to ni novejša stvar, pa nekaj časa že traja. Kakšni so procesi poluradnega, uradnega, pravnega revizionizma zgodovine druge svetovne vojne v Srbiji? Ker tam gre pa znova za rehabilitacijo, ampak rehabilitacijo četnikov in tudi novo pročetniško ikonografijo, ki zelo spreminja srbsko spominsko, nekdaj partizansko krajino. Kakšni so razlogi za to in kakšno vlogo sploh igra druga svetovna vojna v aktualni srbski politiki ter v odnosu do drugih narodov, še posebej Hrvatov? Tu je spet recimo v ospredju Jasenovac, ki ga je že Ivo omenjal, vprašanje genocida, povezovanje druge svetovne vojne z zadnjimi vojnami, v katerih Srbija sicer uradno ni bila, in podobno. Že nekaj časa, na primer v srbski javnosti in politiki, to je zdaj tak zadnji primer, ki se mi zdi zanimiv, poteka žolčna debata, ali je treba Titove ostanke premestiti iz hiše Cvetje v Beogradu v rojstno mesto Kumrovec na Hrvaškem. To zahteva beograjski župan Petar Šapić, češ da Tito zaradi hrvaške in slovenske krvi ne sodi v srbsko zgodovino. No, ampak včeraj se mi zdi, sem pa slišal zanimivo izjavo predsednika države Vučića, ki pravi, da se to ne bo zgodilo, ker je Tito del srpske in jugoslovanske zgodovine. No, kaj so pravzaprav ozadje vseh teh razprav v Srbiji? Hvala. Dobro večer svima. Prvo hvala na pozivu, hvala svima zapravo koji su učestvovali u organizaciji ovog festivala. Sad imamo u Ljubljani Retrofest, u Zagrebu imamo Clio Fest, u Sarajevu imamo History Fest, a u Beogradu imamo Vučić Fest, koji traje prilično dugo. Imamo glavnog aktera koji se samo od početka godine pojavio jedno 300 puta na televiziji, koji tumači našu prošlost, našu sadašnjost i predviđa, budućnost. Mislim, ovo je sve, drago mi je, dakle, sva ova izlaganja su zaista nešto što je potrebno da se čuje i o tome se piše i diskutuje prilično dugo. Priča o Drugom svetskom ratu i zašto je on važan u srpskom društvu je star, pa koliko je možda 8. sednica CK Srbije i dolaska Miloševića, promena jedne paradigme potpunosti sredine 80. godina. Naišao sam skoro na tekst Andreja Mitrovića, on je bio poznati srpski istoričar, profesor na fakultetu i njegov tekst je negdje iz jula 1989. godine, kada je već u jeku bila proslava 600 godina od Kosovskog boja i on primećuje, dakle, već tada jednu hiperprodukciju, dakle, istorijskog znanja, zainteresovanosti za istoriju i govori naravno o nastanku, on je to definisao kao paraistoriografija ili da kažemo kvazi-istoriografija, gde je primetio da prosto takva istoriografija, kako on kaže, izaziva strasti, uništava mišljenje i mistificira istorijsko znanje. Dakle, on je upozorio i on je video, dakle, već tada u toj prelomnoj na neki način godini i za, da kažem, Srbiju, Jugoslaviju i za istočnu Evropu, video je na neki način važnost istorijskih tema i način na koji se oni upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju. I ja sada dok, na primjer, čitam periodiku tog vremena, jasno je, na primjer,
tada zašto Milošević izlazi, naravno odlazi na Kosovo i drži tako taj svoj veliki govor, koristi teme, iako tako ne koketira na neki način sa jasnim tada već srpskim nacionalizmom, ali ga upotrebljava na neki način zarad tako svoje politike. I ono što sam mogu tada da primetim jeste ogromna iznenađenost, dakle šokiranost ostatka Jugoslavije koji čak nije očekivao, dakle bez obzira koliko dugo živjeli u jednoj državi, nisu očekivali da to poprimi na neki način takve razmere. I moram da spomenem jedan naslov koji mi se stvarno svideo u Vjesniku, kasno Marks na Kosovo stiže, to je stvarno super naslov i moram da ga ukradem u jednom trenutku. Počet ću, dakle, izlaganje, dakle, stvar o četnicima, Drugom svetskom ratu, stvarno već ispričana i mene su, dakle, ovo što je pomenuo Repe, naravno dolazim sad iz Beograda gde se trajala je neka debata, ponovo da se Titovi ostaci premeste. Za vas koji ste, dakle, mlađi, to je još započeo tu priču Vojislav Šešelj, dakle, krajem 80-ih, početkom 90-ih. Evo, 2024. godine opet imamo nekoga ko započinje, dakle, manje više kao istu priču. Međutim, priča, dakle, o tome, ja bih počeo više, dakle, sa onom čuvenom mišlju, dakle, François Firea, koji je rekao da su Rusi, dakle, posle Nemaca drugi veliki evropski narod koji će morati na neki način da pruži smisao svom 20. veku, da ga objasni na neki način i da zbog toga su oni prilično nesigurni oko svoje prošlosti. Dakle, ta njegova misao je primenljiva za sva postkomunistička na neki način društva i tu se ja, da kažem, nadovezujem malo sada na Sabrinu i na njeno predavanje, dakle, o postkomunizmu i o tome, dakle, kako se upotrebljavala ili zloupotrebljavala na neki način prošlost. Tako da je vrlo jasna situacija naravno bila tada da nacionalizacija prošlosti traje nesmanjenom brzinom, pad Jugoslavije je i ratovi su uslovili njeno tumačenje, dakle, to je vrlo jasno, a zatim i suživot svih njenih naroda u toj istoj Jugoslaviji. Tako da potpuno se, dakle, menja, bez obzira što Milošević 90. godina nije zakoračio njegov režim u potpuni revizionizam. Neke stvari jesu bile započete, na primjer Dražin spomenik na Ravnoj Gori je podignut 92. godine, ali 90. su i dalje, da kažemo, samo početak, dakle, politička opozicija, dakle, ona koja se smatrala na neki način tom novom liberalnom Evropom, koja želi da se obračuna, je li tako, sa komunističkim nasleđem, je bila ta zapravo koja je najviše insistirala na Drugom svetskom ratu, insistirao naravno i režim, posebno sa početkom, naravno, ratova, i tu imate bezbroj primjera, ja ih neću ponavljati, oni su zaista dobro znani, ali, na primjer, kod samih četnika oni su bili apsolutno tadašnji mainstream, dakle, čitava politička opozicija u Srbiji, da kažemo, bila je pročetnička, dakle, skoro čitava, dakle, možda sa vrlo minornim malim brojem partija i istovremeno to je pratilo i ratnu opciju, tako da ste vrlo lako mogli te stvari da objasnite. Tako da imate, da kažemo, novu memorializaciju, novo tumačenje, tako da i taj 20. vek koji je, za, na primjer, Dobricu Ćosić, najjadniji vek ikada, dakle, u srpskoj istoriji, je sad trebalo neki način objasniti. I vi ste ga objasnili sada sa novim nacionalnim narativom, u kome svaki princip i svaki, da kažemo, deo nekog zajedničkog rada Slovenaca, Hrvata, Albanaca i Srba je zapravo skoro nepostojeći. Sve se gledalo iz vizure, naravno, tih ratova i želelo na neki način da se iskoristi prošlost kako bi se portretisao neprijatelj, kako bi se na neki način oživele priče, jel tako, koji su za jednu generaciju trebale biti završene 45. godine. I ja bih sve te aktivnosti nekako nazvao, moj kolega i prijatelj, dakle, Milan Subotić je objavio jednu jako važnu knjigu koja se ne bavi, naravno, ovim podnebljem, zove se Napred u prošlost. Dakle, u pitanju je knjiga koja se bavi politikom istorije, dakle, politika istorije u Poljskoj, Rusiji i Ukrajini. Dakle, on je to objavio nedugo posle zauzimanja Krima, gde je objasnio sve implikacije na neki način tog termina politika istorije i šta ona podrazumeva.
On je pod politikom istorije definisao na neki način sve aktivnosti koje upotrebljavaju i zloupotrebljavaju istoriju zarad sticanja ili odricanja političke vlasti, zarad legitimizacije i zarad političke mobilizacije. I na neki način kroz tu knjigu vi ste mogli da predosetite skoro, dakle ono što će uslediti naravno sa, na primjer što se tiče same Rusije i problema Ukrajine, ono što će uslediti tako sa ruskom invazijom na samu Ukrajinu. Gde su svi otprilike bili iznenađeni? Kao šta je sad ovo? 1989. godine svi smo bili nekako srećni, osim naravno dela ovdašnjeg stanovništva, spremnih, jel tako, da ukrenu u taj novi liberal order, a sada, nakon toliko godina, imamo jedan rat, imamo opet pitanje nacionalnih manjina kao dominantno i opet imamo na neki način upotrebu i zloupotrebu istorijskog narativa iz Drugog svjetskog rata. Tako da taj šok vam govori samo da očekivanja političkih elita, intelektualnih elita su jedna stvar, a tumačenje prošlosti i njeno razumevanje je jedan mnogo dugoročniji i složeniji naravno proces. Tako da upotreba istorije, ja bih tu govorio možda više na neki način dalje od same politizacije, ovde se govori o politizaciji istorijskog znanja, upotreba prošlosti mnogo šira na neki način. Dakle, to nije samo mi pišemo neke knjige, pa sada naše knjige nisu nešto mnogo čitane. Mislim, ne možemo da se merimo. Dakle, svaki istoričar, mislim čak i Andrej Mitrović koji je napisao najbolju knjigu Srbija, dakle, u Prvom svetskom ratu, koji dalje klasik, ne može se poredi po uticaju možda koji Dobrica Ćosić i Vreme smrti imalo, tako, u srpskom društvu. Tako da naše knjige nisu mnogo čitane, ali ako se određeni narativi koje mi produkujemo preuzme, ili tako, i ako se popularišu, ako su deo, da kažemo, tog zajedničkog sada različitih, ili tako, nivoa aktivnosti u kome država producira jednu sasvim drugačiju kulturu seća, onda možemo govoriti o nekom uticaju, onda možemo govoriti, ili tako, da stvari zaista mogu da se preoblikuju, da vi verujete da u jednom trenutku narednoj susednoj državi, ili tako, će Srbi nestati i treba ih, ili tako, treba ih zaštititi. Što se tiče četništva, ja tu mislim četnika i Drugog svjetskog rata, tu je stvarno već dosta toga rečeno, dakle sada vi imate u Beogradu zapravo nemate ni jedan spomenik, na primjer to je zanimljivo, nemate ni jedan spomenik koji je finansiran od strane države. Dakle, svi spomenici koji postoje u Srbiji su uglavnom inicijativa emigracije, inicijativa političkih stranaka, dakle to su upravo taj spomenik na Ravnoj gori, spomenik u Ivanjici i u pojedinim još mestima, ali sa druge strane imate, na primjer, filmove koji se, dakle, sada koji se snimaju, ali tako, koji su producirani od strane same države. Imali ste, naravno, poplavu različite, naravno, literature i u medijskom prostoru je takođe to veoma na neki način prisutno. Zašto su četnici bili pogodni? Zato što su mogli da budu jedina srpska moguća varijanta u tom čitavom Drugom svetskom ratu. Jel tako, ako govorimo o partizanima, govorimo o zajedničkoj borbi, govorimo, jel tako, zajedničkim naporima, pa su oni sada nestali 1989. 1990. jel tako, svim tim ratovima, u tim tumačenjima. Tako da je potrebno nešto kralj, otadžbina. To je kao kada, na primjer, vidite Putina kako on objašnjava, videli ste ga tako samu invaziju, on često upotrebljava istorijske teme, on govori o 1000 godina ruske istorije koji traje nepromenjeno. Tako da i ovde je trud isto bio takav da vi krenete od Nemanjića, za neke istoričare mnogo pre Nemanjića, je tako daleko, i onda Nemanjić ide dinastija kralja, i onda napad dođu komunisti i onda je to potpuni diskontinuitet, ne znate šta ćete raditi sa time, pa kažete da ništa ne valja i onda posle idete nastavljate dalje, tako da dođete do nečega što je zaista i zove se politika identiteta. To je svima vam poznato, sada je to vrlo važna politička tema u svim državama, kako ćemo da osmislimo, jer identiteti, bar nacionalni identitet je uvek konstrukt, dakle to nije nešto dato, to vam je naravno jasno, tako da slike koje su potrebne, slike iz prošlosti su te koje su važne, da se prezentuju šta je to što je dobro biti Srbin, je tako, Hrvat, Slovenac i tako dalje. To se kosi naravno mnogo sa istorijskim znanjem i produkcijom, jer vi znate da te stvari tako baš i nisu
jednostavne, ali oni faktički jesu upotrebljive. Upotrebljive su jer u određenim političkim momentima, kriznim momentima, vi svoj legitimitet za mnogu odluku dajete, zapravo uzimate iz same prošlosti. Evo sad skorašnji primjer koji je zaista bio nevjerovatno, opet se sad vraćam na Ruse, ali manje više mi smo neki mali Rusi, primer koji samo nevjerovatan, ja sam mislio dok su oni spremni, naravno u tom istorijskom revizionizmu, ali sad 17. septembra Rusko ministarstvo spoljnih poslova je izdalo tweet koji je vjerojatno zvaničan stav Ruskog ministarstva spoljnih poslova da 17. septembra 1939. godine Sovjetski savez je upao u Poljsku kako bi sprečio genocid koji treba da se desi u tim delovima Poljske. Što je potpuno nevjerovatno, naravno, ali onda vi vidite šta stoji zapravo iza toga. Tako da, što se tiče revizionizma i tih priča koji se odigravaju u Srbiji, koji su ljudi delimično već i umorni. Naprimjer, Šapić jeste to što je rekao, ali onda se javio Svevišnji koji je rekao da zapravo neće biti izmešteno i da je, jel tako, zato što je procenio naravno da to njemu politički ne odgovara, da je fokus grupa istraživanja javnog mnjenja pokazao da mu odgovara, možda bi i sproveo. Tako da, reći ću da su dva procesa tu veoma važna, dakle u Srbiji i zašto je opet važnost istorijskih tema i istorije svakodnevna, dakle to možete vidjeti prosto u medijima koji su pod kontrolom režima, njih je zaista puno, dakle stalno su tu neki nastavci, skoro slično kao krajem 80. godina, samo što je sada su okolnosti značajno drugačije. Dakle, u dva vida, za unutrašnju potrebu, dakle to je vrlo jasno, dakle koristi se, dakle svako otvaranje spomenika, a njih zaista ima dosta, najgrandiozniji mogući, nije vezan za Drugi svjetski rat, ali videli ste, to je spomenik Stefanu Nemanji, koji je ogroman i gde vi kad odete, jel tako, to je, dakle, održana je čitava državna ceremonija, Vučić je na njom držao govor, dakle, svako otvaranje spomenika nosi političku poruku samog režima. I toga zaista ima puno, tako da dalje u toj politici izgradnje identiteta, jer srpski nacionalisti, kada pričate sa njima, i dalje su nezadovoljni što ima toliko Jugoslovena, i dalje su nezadovoljni što, jel tako, govorimo o nekom čak kritički ili nekritički o nekom jugoslovenskom nasleđu i žele na neki način to u potpunosti da se uzbiju. Tako da za unutrašnju potrebu to je vrlo jasno. Spoljašnja potreba, dakle, jeste ona koja meni se čini i dalje je negde prisutna, nazivamo mi ili ne, dakle, srpski svet ili kako god, dakle, to jeste jedna verzija sada srpskog identiteta koji mora da bude u konfliktu sa ostalima, sa ostalim identitetima, i to je nešto što je jako prisutno, dakle, čak je prisutno i u kritičkoj historiografiji, gde imate, naravno, dakle, čitav naš 20. vek jeste u najvećem delu istorije Jugoslavije, istorije jugoslovenske ideje, istorija, dakle, odnosa između svih nas, dakle, gde delimo jedno zajedničko tako nasleđe. Iz ove verzije, dakle, koja se prezentuje, gde ih ima zaista, dakle, sam već govorimo o nekim tezama koje traju decenijama, dakle, već prilično, vi imate jedan vrlo jasan narativ u kome, ako spomenete Edvard Kardelj, dakle, to znači čovek koji je ciljano želeo da uništi Srbiju, je tako? I to od Avnoja pa sve do njegove smrti. Kako da Srbija postane slaba, da bi, je tako, Jugoslavija neki način preživela. I to sam ja osetio sad kao istoričar. Prošle godine sam gostovao, dakle, u jednoj emisiji, nije bitno sada kojoj, u kome smo razgovarali o Avnoju. I sada vi vidite kako vreme određuje pitanja kojima ćete se baviti. Dakle, novinar me uporno pitao, dakle, ne sada ko je sada, ok, značaj Avnoja, ali uporno je njegova sugestija bila, je li bilo nešto iza zatvorenih vrata, da li su oni nešto smišljali, kako sada ta federacija da izgleda, zašto dve autonomne pokrajine. Dakle, osjećate jednu, dakle, nameru na neki način da se pošalje poruka da Avnoj je zapravo, što su potvrdili moje kolege koje su bile zapravo sa mnom u studiju, da Avnoj zapravo jeste ne antisrpski čin, ali svakako jedan trenutak kada je došlo do dezintegracije Srbije i kada je nacionalno pitanje u Srbiji došlo do jednog potpunog, je li tako, sloma baš iz vizure samog Beograda. Tako da to sada, kažem, za tu spoljašnju upotrebu, dakle, stalno se govori o nekoj zaveri, stalno se, dakle, to je sada ta jedna nova perspektiva, prosto koja se nudi, imate ih u udžbenicima,
Dakle, vrlo jasno, naravno, u udžbenicima stoji da Srbija ima dva antifašistička pokreta i vi to prosto morate na današnjem nekom sutrašnjem testu da zaokružite. Mislim, ne možete da kažete da s time ne slažete, ako ste učenik, tako? Zašto? Pa eto, čak mi se čini da je to čak i urađeno na taj način da se kaže pa eto mi imamo dva, vi nemate ni jedan ili tako dalje. Tako da, za spojašnju isto, dakle, vidjet ćete sada, evo, već mogu da najavim unapred kao da sam organizator 80 godina oslobođenja Beograda, to će biti apsolutno srpsko-ruska, dakle, priča u kome će do izražaja doći, naravno, vrlo važne, opet, sovjetske jedinice u kojoj su bile naravno i ukrajinske, ali to neće se baš tako spomenuti, gde će to kao što je bili 10 godina pre toga, dakle, protumačeno, gde će se manje govoriti o drugim jedinicama, dakle, drugih naroda koje su takođe bili deo partizanskih jedinica. Dakle, to je ono što smo neki način, jel tako, već videli unazad, ali opet će biti korišćeno od strane, jel tako, same vlasti. Na kraju, želim da kažem dve stvari. Na kraju ispada, sada kad pogledate ovaj režim i kad pogledate to društvo, ono na neki način poprima zaista obrise same, na primjer, četničke strategije tokom Drugog svjetskog rata, jer je konzervativno, jer ne razmišlja o budućnosti, jer okleva, jer ne razume međunarodnu situaciju dovoljno, nije dovoljno spremno, tako, da se bori za bilo kakvu verziju ravnopravnosti u bilo kom smislu. Tako da to na neki način oslikava i to možete da vidite naravno i svim tim filmovima. Dakle, ti filmovi zaista produkuju, oni su toliko loši. Taj muzej koji je otvoren u Beogradu, muzej postoji, ali opet je to privatna inicijativa Draže Mihajlovića, gde kad uđete, to je toliko dosadno da vas čitava taj izloženi prostor vas podsjeti kao na stan neke pokojne bake vaše ili prabave, gde ne možete se poistovetiti ni sa jednom idejom koju oni žele na neki način da poruče. A sa druge strane, mene je novinarka, i time ću završiti, zvala posle te izjave Šapića i ja sam odbio da idem, dakle, jer poštujem, dakle, ovo što govorio Goldstein, on je zaista, dakle, u Hrvatskoj, ne samo on i mnoge druge kolege su vrlo aktivni i treba biti aktivni, ali meni se nekako čini da to što ću ja da izađem, što ću budem šokiran, što ću da kritikujem Vučićev režim, neće mnogo šta promeniti. Pozicije jesu na neki način zauzete i to za što se ja zalažem, a jeste jedan drugačiji, mnogo složeniji, kritički nastrojeniji način na koji se razume prošlost i na kojoj treba o njoj govoriti, je nešto što zahteva ipak upornu političku borbu. Tako, mislim da bez nje pozicija intelektualca u kojem bi on, ili istoričara u kojem bi on samo napisao neku knjigu i rekao evo pročitajte, tu sve piše, mislim da nije dovoljna. Tako da ovde dosta ima mladih u publici. Jedan od, dakle, često kad postavite sebi pitanje zašto sada učimo toliko o prošlosti kad ona prosto je šta se desilo pre 70 i 80 godina, ako nećete vi, imaće onaj ko hoće, a taj najčešće ima moć i taj želi da je upotrebi i da je zloupotrebi. Tako da mi moramo da znamo poruke, pojmove, moramo da znamo ono što nam se prezentira danas, da kritički razmotrimo i ako je potrebno da ga politički smenimo. Hvala. Hvala lepa. Meni se je odprlo kar nekaj zelo zanimivih vprašanj, ampak se bojim, da ne bomo imeli časa. Imamo še nekaj minut, pa bi jaz dal prednost seveda publiki in če je kakšno vprašanje na eno ali dve, lahko odgovorimo. Ja, prosim, ja. Jaz bi čakal. Ja, evo, mikrofon vam dam. Hvala. Jaz imam za gospod Širok eno vprašanje, če lahko. Namreč zanima me, kako vidite, da je bil odziv na Pahorjevo srečanje s italijanskim predsednikom na Bazoviški fojbi, z njuno sliko z držanjem. Kako v bistvu vi vidite to dejanje, kakšne posledice je imelo to dejanje v tem času, odkar se je zgodilo? Ali jih je sploh imelo?
Ja. Jaz mislim, da je to nedvomno pozitivno dejanje, absolutno v vsakem primeru take politične geste, če tudi bi lahko morda kdo rekel, da je šlo zgolj za politično propagando, imajo na koncu vendarle nek pozitiven učinek. Na italijanski strani, lahko rečem samo to in upam, da bom odgovorila na vaše vprašanje, da nisem zdaj politik, ki noče direkt odgovoriti. Nedvomno je imelo manj kot 10 toliko odmeva v Italiji, kolikor ga je imelo v Sloveniji. V Italiji je bil pač ta dogodek zgolj potrditev tistega, kar so Italijani že ves čas govorili. Slovenci, potomci nekdanje Jugoslavije, nasledniki te države so se pokesali za to strahovito dejanje. Narodni dom je bil pa sej neka nesrečka je bila, ampak bo v redu. Skratka, pomen, ki smo ga dali na naši strani temu dogodku, je bil v Italiji veliko manjši in tudi razumljen in interpretiran na drugačen način. Sam dogodek sam po sebi pa je nedvomno prinesel, bom rekla, politične točke, vsekakor neko svoje mesto v zgodovini bo gotovo imel. Dobro, hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Dobar dan, htio sam pitati Petra, s obzirom na ovo sve što ste rekli, naravno znamo, bar ovi stariji ovdje u publici, znaju sigurno kakva je situacija u Srbiji generalno na javnim institutima za istoriju, za društvenu teoriju, na fakultetima, na univerzitetu i tako dalje. Postoji li mogućnost da kada konkretno vi, Dubravka Stojanović, ne znam, Radina Vučetić, kad se umirovite, odete u penziju, da se uopće neće rehabilitirati, odnosno ta vrsta otpora na javnim institucijama da više neće postojati, da oni samo čekaju da se vi svi umirovite, a da će podmladak naučni biti isključivo u ovom smjeru revizionističkom? Pa ne, ja sam nekako optimističan čak u tom smislu. Mislim da su stvari mnogo drugačije, možda od nekog tog prvog talasa koji sledi posle 2000. Ima mnogo mladih istoričara koji zaista razmišljaju apsolutno u kategorijama moderne nauke, dakle i teorijski i kako god, dakle koji su prisutni čak i na svim skoro institutima. Mislim da, kako da kažem, ja verujem da ono što je zaista dobro na papiru, da papir naravno trpi sve, ali da snaga nečije argumentacije, dakle snaga kako je neko nešto objasnio, dakle kako je prezentovao, da to ne može bilo kakva, kako da kažem, državna propaganda ili beda uništi. To stoji, to postoji i mislim da to jeste neki potencijal što će se naravno čitati i što će postavljati neki potencijal i za neke potpuno drugačije promene, tako pozitivnije promene kasnije. Tako da u tom smislu to je kao sa, na primjer, isto ovim filmovima, da kažem to. Dakle, urađena je serija Ravna Gora, urađen je Halijard, ali to su toliko dosadni filmovi, to su toliko filmovi gde vi ne možete zapamtiti jednu repliku, dakle, gde koristite ni na koji način, što naravno je nekako u korelaciji naravno i sa samom sudbinom, dakle, tog pokreta gde vi ne možete da izvučete, jer tako god se trudili, ne možete izvučete nešto dramski dobro, uverljivo, sadržajno, da može da bude primamljivo za samo platno. Tako da, meni se čini da i to slična stvar, naravno, sa samom historiografijom. Tako da, ja sam što se tiče toga mnogo optimističniji i mislim da je važno, naravno, hoću da kažem, da je važno da je historiografija pluralna i da ima različitih, naravno, perspektiva i da moramo da vodimo međusobne debate, polemike. Ovaka su mesta, naravno, super na jednom ovom post-jugoslovenskom prostoru, ali da to moramo da radimo i vlastitim sredinama. Bez toga, dakle, prosto nauka sama po sebi, ako možemo naravno nazvati u potpunosti, dakle, istoriju naukom, dakle, ne može da napreduje. Ako ne znate gde ste grešili, ako ne znate, jedan druge ne čitamo, jedan druge kritički ne posmatramo, mislim da tu onda nema uspeha, ali da sam optimističan, ajde kažemo jesam. Hvala lepa, mislim, da je to kar dober zaključek. Meni se je v tej debati izoblikoval trikotnik: politika zgodovine, uradna zgodovina, javna zgodovina. Nimamo časa, da bi ga obdelali, upamo, da ga bomo lahko prihodnjič. Vam pa hvala za potrpežljivost in seveda vsem panelistom za sodelovanje. Hvala.